Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda. Nonje kubasuhuza ndabifuriza kugira ibihe byiza mbaye ikaze muri gahunda y'umunsi mu itangazamakuru ya none tariki ya 15 z'ukwa karindwi kwa 2026. Perezida Kagame yashyizeho abanyamabanga bahoraho bashya muri ministeri ebyiri. U Rwanda rwaje ku mwanya wa mbere mu bihugu bicunga neza imyenda bihabwa n'abana 16 mu igororo rya Nyagatare batangiye ibizamini bya leta. Nyuma yo kwikanga M23 muri Karemi hari kuba imikwa bikomeye cyane. FRDC yo igiye kohereza abasirikare mu myitozo ikomeye mu Misiri. Perezida Tshisekedi yageneye ubutumwa bwihariye Museveni, Nyasimbe na Ndayishimiye w'u Burundi. Naho muri Uganda urukiko rwohereje Dr Besigye abavoka ba leta yahitamo abagomba kumwunganira. Muri Kenya abapadiri babujijwe kunywa inzoga. Naho muri Mali bafunguye ikigo mpuzamahanga cy'abarozi n'abapfumu gakondo. Naho Trump yavuze ko ari abashobora kumufasha kugaba ibitero ku butaka bwa Iran. Nyuma y'imyaka 23 ingabo za Amerika zigiye kuva muri Iraq. Mwiriwe boss. Mwiriwe. Nitwa Karangwa ndi umukomisiyoneri hano muri quartier. Karangwa biteze. Ni byiza. Nakomeje kubabona mutembera hano mwaba mushaka ikibanza cyo kugura inzu yo kugura cyangwa gukodesha. Arebye ufite se? Yego ndabifite hano waza nkakwereka. Dore hano hari inzu niriya ni inzu ariko hariya hari kibanza na hararugore kibanza gifite metero kare 380. Kompo naho uri kunyereka mu manegeka. Urabona hana hatura ngewe. Deka gusiragizwa n'abakubeshya ko bafite imitungo igurishwa. Deka nkurangire B Consultant Limited niyo yonyine gufasha kugura, kugurisha no gukodesha inzu, ibibanza, gupima no gukata ibibanza, gupima ubukomere bwa beton, gukora plaza amazu n'inyigo z'imishinga itandukanye, kubaka inzu, finissage. B Consultant kandi nakugezeho ibikoresho by'ubwubatsi, tukanagufasha gushaka ibyangombwa by'ubutaka na autorisation de bâtir. Akarusho muri B Consultant tubafitiye ibibanza mu masite atandukanye bifite autobatir, ugahita utangira umushinga wawe kubaka ako kanya. Abari muri diaspora namwe mwatwoherereza plaza inzu mukeneye cyangwa tukazibakorera ubundi mukaza mutaha inzu zanyu. Abagana B Consultant Limited muri iyi minsi bakeneye imbata z'amazu no kubashakira ibyangombwa byo kubaka, izo service zombi twazigabanyijeho 40%. Gana B Consultant mudushinga imishinga yanyu ubundi muzadushimira nyuma. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0784 43 cyangwa mukatwandikira kuri email bconsultant23@gmail.com. ku mbuga nkoranyambaga zacu zose nka YouTube, X, TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, hose ni B Consultant Limited. B Consultant dukorera mu mujyi wa Kigali ahitwa Norvege. Dukora n'ubunyamwuga n'ubunyangamugayo. Kuri iri segonda nibura abantu 16 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyaho 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo bwo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora. Gukora reservation ya ticket y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri service zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izarizo zose, icyo bigusaba no gutekereza urugendo rwawe gusa. Ubundi ukegera Ireme Travel Agency bakagukorera reservation ya ticket y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa sujyayo bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment. Tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 85 36 48 cyangwa 07 89 88 ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. Wanasura urubuga rwa internet wa3.iremetravel.rawa. Ikaze muri amakuru arambuye duhere kuri Perezida Paul Kagame washyizeho abanyamabanga bahoraho bashya muri ministeri ebyiri. Perezida Paul Kagame kuri uyu wa gatatu yashyizeho abanyamabanga bahoraho babiri bashya muri guverinoma bagiye kuyobora ubunyamabanga buhoraho muri ministeri ya siporo ndetse na ministeri y'urubyiruko n'iterambere ry'ubuhanzi.
Itangazo ryashyizwe ahagaragara n'ibiro bya Minisitiri w'Intebe rishingiye ku biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda cyane cyane mu ngingo yaryo y'112 rigaragaza ko abashyizwe muri iyo myanya ari Ngabo Brave Olivier wagizwe umunyamabanga w'ora muri Minisiteri ya Siporo na Ishungure Parfait wagizwe umunyamabanga w'ora muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi. Ngabo Brave Olivier yari asanzwe ari umunyamabanga w'ora muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi. Yayoboye ibikorwa bitandukanye byo guteza imbere urubyiruko, ubuhanzi n'umuco, harimo gahunda ya Youth Connect n'ubufatanye n'inzego zitandukanye zigamije guteza imbere impano zishingiye ku muco. Ku rundi ruhande Ishungure Parfait asanzwe ari impuguke mu bukungu n'iterambere, akaba yaragiye akora imirimo itandukanye muri guverinoma no mu nzego z'iterambere by'umwihariko mu igenamigambi, ishoramari n'ubufatanye mpuzamahanga. Niwe ugiye gusimbura Ngabo Brave Olivier ku mwanya w'umunyamabanga w'ora muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi. Ubushakashatsi bw'ikigo Institute of International Finance buragaragaza ko u Rwanda ruri mu bihugu bikorana neza n'abashoramari binyuze mu kubaha amakuru yizewe ku ishoramari, imyenda ya leta n'ibyerekeye iterambere ry'ubukungu muri rusange. Iyi raporo iragaragaza ko gukorera mu mucyo no gukorana neza n'abashoramari ari ingenzi ku bihugu bishaka kubona inguzanyo zihendutse, ishoramari no guteza imbere ubufatanye mu by'ubukungu. Institute of International Finance yashyize u Rwanda ku rutonde rw'ibihugu bisuzumwa mu 2026. Kuri inshuro hasuzumwa ibihugu 57 biri mu nzira y'amajyambere n'ibihugu bikiri kuzamuka mu bukungu. U Rwanda rwaje ku mwanya wa mbere n'amanota 43.4 kuri 45 mu bijyanye n'imikoranire n'abashoramari, rushyirwa mu bihugu bifite uburyo bwiza bwo gukorana n'abashoramari no gutanga amakuru yizewe yerekeye ubukungu bw'ibihugu n'inguzanyo. Iyi raporo ivuga ko uruhare rw'u Rwanda muri risuzuma kimwe n'ibihugu nka Ukraine na Vietnam rugaragaza uburyo kwitabira gahunda zo gusuzuma ibijyanye no gukorera mu mucyo bishobora gufasha ibihugu mu kunoza imikorere yabyo, kuzuza ibisabwa n'abatanga inguzanyo no gukomeza kubona amahirwe ku masoko mpuzamahanga y'imari. Institute of International Finance ivuga ko itumanaho rinoze rifasha abashoramari gusobanukirwa neza amahirwe y'ishoramari n'imbogamizi biri mu gihugu. U Rwanda kandi rwitwaye neza mu gutangaza amakuru ajyanye n'ibidukikije, imibereho myiza n'imiyoborere, aho rwagize amanota 3.9 kuri 4 mu bijyanye no gukorera mu mucyo kuri izi ngingo. Muri iki cyiciro u Rwanda ruri ku rwego rumwe n'ibihugu nka Turkiya, Indonesia, Misiri na Uzbekistan. Iri suzuma rireba uburyo ibihugu bitangaza amakuru ku igenamigambi ry'iterambere rirambye, imihigo ijyanye n'imihindagurikire y'ikirere ndetse n'andi makuru afitiye akamaro abashoramari bashaka gushora imari mu gihe kirekire. Iyi ni raporo isohotse mu gihe ibihugu biri mu nzira y'amajyambere bihanganye no kubona inguzanyo n'inkunga mpuzamahanga zo gushora mu nzego zirimo ibikorwa remezo, ingufu zisubira, ikoranabuhanga ndetse n'ubuvuzi. Makuru y'ubutabera, Dr Rwamucyo yasabiwe gufunga imyaka 30. Ubushinjacyaha bw'Ubufaransa bwasabye urukiko rwa rubanda rwa Paris guhamya umunyarwanda Dr Eugene Rwamucyo ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 n'ibyibasiye inyoko muntu, busaba ko yakatirwa igifungo cy'imyaka 30. Ku itariki 30 z'ukwezi kwa 10 mu 2024 uru rukiko rwari rwahamije Rwamucyo igifungo cy'imyaka 27. Yaburanye ubujurire kuva ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 6 uyu mwaka agaragaza ko nta ruhare yagize mu byashinjwa mu yazo ari Perefegitura ya Butare. Uyu muganga wayoboye ikigo cyari Kaminuza Nkuru y'u Rwanda cyari gishinzwe ubuvuzi rusange, numwe mu bahanga bitabiriye inama ya Jean Kambanda wari Minisitiri w'Intebe yabereye muri iyi kaminuza. Iyi nama yabaye ku itariki 14 z'ukwa 5 mu 1994 yashishikarijwemo abahanga kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi, kandi Dr Rwamucyo ashinjwa kuvugiramo ijambo rishyigikira ubwicanyi. Dr Rwamucyo yayoboye ibikorwa byo gushyingura abatutsi biciwe mu bice bitandukanye bya Butare hifashishijwe ibikoresho birimo imashini ikora imihanda izwi nka Caterpillar. Ubushinjacyaha bugaragaza ko yabikoze agamije guhisha ibimenyetso bya jenoside, ariko we yabwiye urukiko ko atigeze ahisha imibiri y'abatutsi kuko ngo ntibyari gushoboka guhisha ubwicanyi bwamaze ibyumweru byinshi bugaragarira bose. Uyu muganga asobanura ko hashyinguwe abatutsi biciwe Butare hari hazwi n'abagize uruhare muri ibi bikorwa, ariko ko atigeze akora ikarita yaho cyangwa ngo akore raporo yabyo. Avuga ko icyo yakoze ari inyandiko, ariko ngo nazo zarabuze ubwo yahungaga mu 1994 mu kwezi kwa 6. Tariki ya 13 z'uku kwezi, Maître Clotilde Hazard wunganira abaregera indishyi yavuze ko uburyo abatutsi bashyinguwe yashingiwe ku mabwiriza ya Dr Rwamucyo bwari bugamije guhisha ibimenyetso. Undi munyamategeko Maître Alice Zalka agaragaza ko ibikorwa byo gushyingura abatutsi byayobowe na Dr Rwamucyo bigaragaza ibimenyetso bya jenoside, kandi ko na nyuma y'imyaka 32 jenoside ihagaritswe bikiboneka. Kuri uyu wa gatatu rero umushinjacyaha Aude Direy yagaragarije urukiko ko Dr Rwamucyo ari umuhanga wifashishije ubumenyi bwe akorera leta, yateguye ikanashyira mu bikorwa umugambi wa jenoside, kandi ko yarasobanukiwe neza ibyo bakoraga. Yagaragaje ko ibimenyetso byatanzwe mu rubanza rw'ubujurire ndetse n'ubuhamya bwatanzwe bugaragaza uburyo Dr Rwamucyo yari mu ihuriro ry'abarwaniriraga leta, akaba mu ishyaka rya Sederi ry'abahezanguni, kandi ko yavugaga amagambo yibasira abatutsi. Uyu mushinjacyaha yagaragaje ko Dr Rwamucyo yayoboye ibikorwa byo gushyingura abatutsi barenga 214 i Butare, kandi ko mu bashyinguwe harimo n'abari bakiri bazima. Ibyo bikaba byarashimangiwe n'abatangabuhamya. Nyuma y'ubushinjacyaha biteganyijwe ko Dr Rwamucyo n'abanyamategeko be bagaragariza urukiko rwa rubanda rwa Paris ubusabe bwabo. Mu ijoro ry'itariki ya 16 no kuvuga ku munsi w'ejo rishyira ku ya 17 hazamenyekana umwanzuro w'urukiko. N'abana 16 bo mu igororero rya Nyagatare batangiye ibizamini bya leta.
Abana 16 bagororerwa mu igororo ry'abana rya Nyagatare batangiye ibizamini bya leta, harimo abana 10 bari gukora ibizamini bisoza icyiciro rusange n'abandi 6 bari gukora ibizamini bisoza umwaka wa 6 wayisumbuye. Ibi bizamini byatangiye kuri uyu wa gatatu, aho abo bana bari mu barenga 258 batangiye ibizamini bya leta mu gihugu hose. Umuvugizi wa RCS Sengabo Hilary yavuze ko bose hamwe uko ari 16 barimo 10 barangije icyiciro rusange na 6 barangije umwaka wa 6 wayisumbuye. Sengabo yavuze ko ababyeyi bakwiriye kwita ku bana babo bakabarinda kujya mu igororero. Yavuze ko ari igisebo kuba umwana wawe ajyanwa kugororwa kubera kutamwitaho, ariko wagize ibyago akagerayo ahabwa serivisi zigenewe abana zituma adasubira gukora ibyaha. Mu ntangiriro z'uku kwezi kwa 7 abana 11 babarizwa mu igororo ry'abana rya Nyagatare nabo bakoze ibizamini bisoza abanza, aho ubuyobozi buvuga ko nabo bubitezeho kuzatsinda neza. Igororo ry'abana rya Nyagatare ribarizwamo abana barenga 630 barimo abakobwa 19. Aba bana bigishwa amashuri asanzwe ndetse n'imyuga. Iyo abana babashije gutsinda neza ibizamini bya leta, harabahabwa imbabazi n'umukuru w'igihugu bakajya gukomereza amasomo hanze y'igororero. N'abanyeshuri basaga 150 basoje amasomo y'amezi 6 mu ishuri ry'imyuga n'ubumenyi ngiro rya Fondation Machegalia mu muhango wabaye kuri wa gatatu tariki ya 15 z'ukwa 7 2026. Uyu muhango wanahuriranye no kwizihiza imyaka 10 ishuri rimaze ritanga amasomo y'imyuga n'ubumenyi ngiro. Umukozi wari uhagarariye ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere imyuga n'ubumenyi ngiro RTB yashimye uruhare rwa Fondation Machegalia mu guteza imbere imyuga no kuzamura ubushobozi bw'urubyiruko hano mu Rwanda. Ibindi kuri iyi nkuru turabigezwa no Alphonse niyo mugabo. Ishize abarenga 1200 bamaze kurangiriza amasomo yabo muri iri shuri. Ubuyobozi kandi bukavuga ko buzakomeza kongera amahirwe yo kwiga imyuga, bukangurira urubyiruko rwose rwaba urwarangije amashuri asanzwe cyangwa se urutararangije kwitabira aya mahugurwa kugira ngo rubone ubumenyi bubafasha kwiteza imbere no guteza imbere igihugu. Fondation Machegalia Vocation Training Center ni umuryango mpuzamahanga udaharanira inyungu ukorera mu murenge wa Rinema, akarere ka Bugesera. Mu myaka 10 umaze ukorera muri aka karere wagize uruhare rukomeye mu guteza imbere urubyiruko, by'umwihariko binyuze mu ishuri ry'imyuga n'ubumenyi ngiro ryawo rufasha cyane urubyiruko rutishoboye ku bufatanye n'inzego z'ubuyobozi. Alphonse niyo mugabo, Primo Media Rwanda, mu karere ka Bugesera mu murenge wa Ririma. Nahirutsiro kutamenya ubuzima bw'imyororokere biri mu bitiza umurindi ndaziterwa abangavu. Kutagira ubumenyi buhagije ku buzima bw'imyororokere no kutamenya uburenganzira bwo kubona serivisi zabwo biri mu mpamvu zikomeje gutuma abangavu mu karere ka Rutsiro baterwa inda zitateganyijwe nk'uko bamwe muri bo babivuga. Uwayezu imyaka 14 y'amavuko ni umwe mu bangavu barenga 100 mu murenge wa Kivumu bavuga ko mbere yo gusama batari bazi uko ukwezi k'umugore kugenda, uburyo bwo kwirinda gusama ndetse n'uburenganzira amategeko y'u Rwanda abaha bwo kubona serivisi z'ubuzima bw'imyororokere. Bavuga ko yasambanyijwe ku ngufu n'umugabo atazi nyuma za gutoroka kugeza no bakaba tarafatwa. Abangavu benshi bafite hagati y'imyaka 14 na 18 mu murenge wa Kivumu bavuga ko kutagira amakuru ahagije ku buzima bw'imyororokere ari byo bituma bamwe muri bo batwarinda batateganyaga. Umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Bitenga Dr. Rivena Yakaremye avuga ko bakomeje kwakira abana b'abakobwa batarageze ku myaka 18 babyaye kandi umubare ukaba ukomeje kwiyongera. Yongera ko nubwo ikigo nderabuzima cyabo kita ku baturage bagera ku 12,000 abangavu bajya gushaka serivisi z'ubuzima bw'imyororokere bataragera ku 10%. Umuyobozi w'akarere ka Rutsiro wungirije ushinzwe imibereho y'abaturage Marie Chantal Umuganwa avuga ko ari n'ikindi kibazo gikomeye aho abana benshi bahohoterwa badashaka kuvuga babakoreye ayo mahano. Ati hari abana batavuga ababahohoteye cyangwa bagatanga amakuru ayobya iperereza. Hari n'ababyeyi bababuza gutanga ikirego ahubwo bagashaka kurengera abakoze ibyo byaha. Avuga kandi ko hari abayobozi bo mu nzego z'ibanze batubariza inshingano zabo zo gutahura no gutanga amakuru ku bahohotera abana. Umuganwa avuga ko akarere gakomeje gukoresha inteko z'abaturage mu gushishikariza ababyeyi kurushaho kwita ku burere bw'abana babo no kubaganiza ku bibazo bibugarije. Imibare y'akarere ka Rutsiro igaragaza ko mu mwaka w'ingengo y'imari wa 2025 na 2026 abakobwa 134 bari munsi y'imyaka 18 babyaye. Ubuyobozi buvuga ko umubare ushobora kuba urenzeho kuko ari imiryango itamo gukemura ibibazo mu bwumvikane aho kumenyesha inzego z'ubutabera. Mukanya aya makuru turakomereza kuyavugwa hanze y'u Rwanda. Torinso uzi ko izi design nzizi mu mijyi ikomeye yo za Singapore ina natwe dusigaye dufite abahanga muri finishing. Ndabibona rwose. Ntubonera ibuye n'aya marangi. Yego. Aya mabengeza tuyakesha Home Finishing Company Limited. Basiri mu y'u Rwanda pe. Home Finishing Company Limited, inzobere mu kongerera agaciro inyubako kubera finisage itagira ukwisi. Bakugira inama kwibuye cyangwa irangi bikwiye inzu yawe maze abafundi babo b'abahanga bakayiryoshya. Aya mabuye ya design n'aya marangi kimwe n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi biha agaciro aho mutuye n'aho mukorera ni mu bigure ku giciro cyiza muri Kenkayeri Home Finishing Company Limited. Mu karere ka Gasabo batsinda hafi ya gare imbere y'umusigiti. Telefone yo ni 0788 62 92 19.
Home Finishing Company Limited. ubu twamaze kubibona twese kubera guhenda kwa mazutu na essence ntabwo tuzatungurwa no kubona mu minsi mike igiye kuza mu mihanda hazaba hasigayemo imodoka nke cyane za Kia, Hyundai, hybride z'amoko atandukanye n'izindi nke cyane. Izi zizasigara mu mihanda ni iz'abamenye Auto Korea Maintenance Limited, ikigo cy'inzobere mu gusuzuma no kwita kuri systeme zigize imodoka ku buryo litiro 8 za mazutu wazikoresha mu birometero 100 naho litiro 7 za essence zikora mu birometero 100 cyangwa se hejuru yabyo. Auto Korea Maintenance Limited ni abahanga bagufasha mu gihe ufite imodoka y'amashanyarazi, bazobereye cyane kandi mu gusubiza ku murongo imodoka zose zakoze impanuka kandi bakikurikiranira ibijyanye na assurance. Wowe uzaba gusubiza imodoka yawe imeze nk'ari nshya, bayisubiza agaciro kayo yahoranye, zaba za Kia, Hyundai, full electric na hybride. Abagira ibibazo ku mihanda imodoka ikaba yakuzimiraho bagukorera dépannage ku buryo imodoka yawe bayikurikirana mu gihe gito. Abafite imodoka zikoresha mazutu muri Auto Korea Maintenance Limited bazikorera maintenance bakoresheje imashini zabugenewe batiriwe bafungura imodoka, ubundi imodoka igatangira kunywa bike cyane. Ibi igiciro kibikomoka kuri petrol kirabidutegeka twese. Ni n'abahanga cyane mu gusuzuma no gukora neza imodoka z'amashanyarazi. Abarimo kuzigura ntimugire impungenge, ni mubagane ku mashami yabo Igikondo mu mujyi wa Kigali n'Inyamata mu Bugesera. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 86 20 6054. Auto Korea Maintenance Limited niyo makiriro imodoka zacu zisigaranye. Makuru Rwanzi y'u Rwanda nyuma yo kwikanga M23 muri Kareme yari kubimikwa bikomeye. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyakajije ingamba z'umutekano mu mujyi wa Kareme mu ntara ya Tanganyika nyuma y'impungenge z'uko abarwanyi b'ihuriro AFC M23 bashobora kuba bari cyangwa bari kugerageza kwinjira muri uwo mujyi. Abaturage ba Kareme babyukiye ku ngabo nyinshi za FARDC ziri mu bice bitandukanye by'umujyi ziri gukora amarondo n'umukwabo byo kugenzura abantu n'ibinyabiziga. Amashusho ari gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga agaragaza abagabo benshi bicajwe hasi n'abasirikare, ibintu byarushaho guteza impungenge mu baturage. FARDC yatangaje ko umukwabo uri mu ngamba zo gukomeza kuba maso no gukumira icyahungabanya umutekano mu ntara ya Tanganyika. Isobanura ko warugamije gufata abasirikare batorotse igisirikare, abantu bakekwa ko babacengezi n'abajura bakorera mu mujyi wa Kareme no mu nkengero zawo. Umuvugizi wa FARDC Ikalemi yavuze ko abantu batandukanye bafatiwe muri uwo mukwabo bamaze koherezwa muri gereza nkuru ya Kalemi kugira ngo bakurikiranwe n'inzego z'ubutabera. Cyakora nubwo FARDC ivuga ko ari ibikorwa bisanzwe, amagambo yerutse gutangazwa na guverineri wa Tanganyika Christian Kitungwa Muteba agaragaza ko ubuyobozi bw'iyo ntara bufite impungenge z'uko M23 ishobora kuba iri kugerageza kugera muri Kareme. Si ubwa mbere ubuyobozi bwa Tanganyika bwikanga M23 ko ishobora kugera muri iyo ntara ihana imbibi na Kivu y'Amajyepfo, aho ibice byinshi kuri ubu biri mu bugenzuzi bwa M23. Mu mpera za 2025 ubwo M23 yari imaze gufata umujyi wa Uvira, ubuyobozi bwa Tanganyika bwahise bufata ingamba zikomeye zo kwirinda ko abarwanyi b'iryo huriro bakwinjira muri iyo ntara. Muri izo ngamba harimo gufunga inzira ihuza Kivu y'Amajyepfo na Tanganyika, gufunga ibibuga by'indege bya Kanunka na Nyunzu, guhagarika ibikorwa bihuza abantu benshi, gushyiraho amasaha yo guhagarika ingendo z'abanyamaguru n'iza moto nijoro, ndetse no guhagarika amateraniro y'abanyamasengesho akorwa mu ijoro. Na ingabo za FARDC na Wazalendo zavuye mu bice bya Nkingwe na Maremo. Tariki ya 12 z'uku kwezi muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru habeye imirwano ikomeye hagati y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zishyigikiwe n'inyeshyamba za Wazalendo zihanganye n'abarwanyi ba M23. Cyamakuru Actualité Akadomo CD kivuga ko kuri uyu wa gatatu FARDC ngo yakoze icyo bita le prix stratégique iva mu birindiro muri Nkingwe na Maremo, uduce tubiri yari yarakomeje kurwanira mu mirwano yo ku itariki ya 12 z'uku kwezi. Uku guti birindiro bivugwa ko ari amayira agamije kuvugurura uko ingabo zihagaze ku rugamba aho gusenyuka kw'imirongo y'imbere y'ubwirinzi. Nubwo bigaragara ko ari agahenge, amakuru aturuka ku nzego z'umutekano ashimangira ko ibintu bikomeje kuba bibi cyane kandi impande zombi zikaba zikomeje kuryamira amajanja. Imirwano y'itariki ya 12 z'uku kwezi bivugwa ko ari imwe mu ikomeye cyane yabaye mu byumweru bishize muri aka gace ko muri teritwari ya Masisi. Ingabo za FARDC n'abafatanya ibikorwa bazo bari batangaje ko basubije inyuma igitero cya M23 kandi bongera kwigarura ibirindiro bimwe na bimwe cyane cyane muri Nkingwe na Maremo. Nyamara ariko uko ibintu byagiye bihinduka ku rubuga byatumye ingabo za leta zisubira inyuma mu birindiro byazo. Uko kutaguma hamwe gukomeje bivugwa ko kuri gutera impungenge abaturage batuye hafi y'imirongo y'urugamba. Abaturage benshi bakomeje kuba maso batinya ko hashobora kongera kuvuka imirwano ishobora gutera guhunga no kongera ibibazo by'ubutabazi mu karere kibasuye cyane. Kuri ubu nta indi mirwano ikomeye yatangajwe, ariko umwuka mubi uracyari hose kandi uko ibintu bizagenda bizaterwa n'imyitwarire y'abahanganye batandukanye bari ku rugamba, nubwo abaturage bifuza ko umutekano urambye wagaruka. FARDC igiye kohereza abasirikare mu myitozo ikomeye mu Misiri. Guy Kabombo Mwandi ya Vita, minisitiri w'intebe wungirije akaba na minisitiri w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yasuye ishuri rikuru rya gisirikare rya Misiri rigezweho mu rwego rwo kugira ngo agire icyo yiga ku buryo bwo gutegura no gutoza abasirikare. Aherekejwe n'intumwa za Kongo, minisitiri w'ingabo yasuye ibikoresho n'uburyo bw'amahugurwa by'iri shuri rya gisirikare rizwiho gutanga amasomo yo ku rwego rwo hejuru. Nk'uko minisiteri y'ingabo ya Kongo ibivuga, uru ruzinduko rwa rugamije kumenya ibintu bishobora gufasha mu kuvugurura ibigo by'amahugurwa by'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Minisiteri y'ingabo yagize iti
uru ruzinduko rwatumye intumwa za Kongo zibonera imbona nkubona ahantu ho guhugurira hazweho gusaba byinshi n'amahame meza. Nyuma y'ubutumwa bari gutekereza kohereza abasirikare bo ku rwego rwa basuzo-ofisiye n'aba-ofisiye bakoherezwa mu Misiri mu minsi iri imbere kugira ngo bahabwe amahugurwa akataje agamije kongera ubushobozi bwabo mu buyobozi. Naho Perezida Tshisekedi yageneye ubutumwa bwihariye Museveni, Nyasimbe na Perezida Ndayishimiye. Mu gihe uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bukomeje kurangwamo imirwano hagati y'ingabo za leta na M23, Perezida Tshisekedi yakajije ibikorwa bya diplomasi, yohereza minisitiri ushinzwe kwishyira hamwe kw'akarere Floribert Anzuluni nk'intumwa idasanzwe mu bihugu bitatu. Kuwa mbere tariki ya 13 z'uku kwezi, Anzuluni yakiriwe na Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni mu rwuri rwe Ikisozi. Yaramushyiriye ubutumwa bwihariye bwa Perezida Tshisekedi. Nyuma y'ibiganiro, Museveni yavuze ko baganiriye ku bibazo bihuriyeho by'umwihariko umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, ashimangira ko amahoro n'umutekano ari ingenzi ku iterambere ry'abaturage b'akarere. Uruzinduko rwakurikiye urwa Perezida Tshisekedi muri Uganda rwabaye ku itariki ya 11 na 12 z'ukwa gatanu uyu mwaka, aho na Museveni basinyanye amasezerano 6 agamije guteza imbere ubufatanye mu bucuruzi, ikoranabuhanga, ubukerarugendo, imiyoborere n'ibindi bikorwa by'iterambere hagati ibihugu byombi. Nyuma ya Uganda, kuwa kabiri Floribert Anzuluni yakomereje urugendo rwe muri Togo, aho yakiriwe na Perezida w'inama y'Abaminisitiri ya Togo Faure Nyasimbe, nawe mushyikiriza ubutumwa bwihariye bwa Perezida Tshisekedi nk'uko ibiro ntaramakuru by'abanyekongo ACP bibitangaza. Anzuluni yavuze ko yishimiye ibiganiro yagiranye na Nyasimbe, amushimira uko yakiriye ubutumwa bwa Tshisekedi ndetse n'uruhare rwa Togo mu gushyigikira amahoro arambye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri wa gatatu, Anzuluni yakomereje ingendo ze Igitega mu Burundi, aho yakiriwe na Perezida Evariste Ndayishimiye ari nawe yowe umuryango wa Afrika Yunze Ubumwe muri iki gihe. Ibiro bya Perezida w'u Burundi byatangajwe ibiganiro byabo byibanze ku ihindagurika ry'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo no gukomeza gushimangira umubano hagati y'u Burundi na Kongo. Kugeza ubu ntiharamenyekana neza ikihishe inyuma y'ingendo z'iyi ntumwa ya Tshisekedi, gusa zabaye mu gihe umutekano mu burasirazuba bwa Kongo wakomeje kuzamba kubera imirwano ikomeje gusakiranya ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa na M23. Umubano kandi hagati ya Kongo n'u Rwanda ukomeje kuzamo amakimbirane ashingiye ku birego Kinshasa ishinja Kigali birimo gushyigikira M23 ndetse no kohereza ingabo ku butaka bw'icyo gihugu, ibyo Kigali yakomeje guhakana. Muri iki gihe ibiganiro by'amahoro bikubera mu nzira zitandukanye zirimo ibya Washington na Doha, ariko nibigaragaza umusaruro ugaragara ku kibuga cy'imirwano, nubwo impande zose zikomeje kugaragaza ubushake bwo gukomeza inzira y'ibiganiro. OMS igiye kugeragereza muri Ituri umuti wa Ebola. Ishami ry'umuryango w'abimbere ryita ku buzima ryatangaje igeragezwa rya mbere ry'umuti wica virusi hagamijwe kureba niba ushobora kurinda abantu bandura ubwoko bwa Ebola buzwi nka bundi buryo bukomeje gukwirakwira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iri gerageza rigamije kureba niba umuti witwa Obeldesivir ushobora gukoreshwa mu kurinda abantu bahuye n'abanduye Ebola kugira ngo batandura cyangwa ngo barware. Ubushakashatsi buzareba imikorere y'uyu muti mu bantu bahuye n'abagaragayeho Ebola yo mu bwoko bwa bundi buryo. Uyu muti ufatwa unyujijwe mu kanwa, ukaba warakozwe n'ikigo cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gikora imiti cyitwa Gilead Sciences. OMS ivuga ko uyu muti wagaragaje ubushobozi mu bushakashatsi bwakozwe mbere y'igeragezwa ku bantu, aho wagaragaje ko ushobora kugira uruhare mu kurwanya virusi ziri mu muryango wa filoviruses zirimo izitera indwara nka Ebola. Umuyobozi mukuru wa OMS Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus yatangajwe iri geragezwa ari intambwe ikomeye mu gushaka uburyo bwo kurinda abantu bari mu byago byo kwandura Ebola. Dukomereza amakuru ku bagenzi n'abatwara abantu n'ibintu bataka kuzengerezwa n'abashinzwe umutekano b'u Burundi ku mpaka wa Kobero uhuza icyo gihugu na Tanzania, ariko bikagira udubi iyo bimenyekanye ko umugenzi agiye mu cyerekezo cyo mu Rwanda. Ibinyamakuru birimo SOS Media Burundi byanditse inkuru birandika ko umupaka wa Kobero abantu bari kuhagera mu cyuka cy'ubwoba, bakavuga ko basakwa bikabije ndetse ngo hari n'imigirire batatinye kuvuga ko yahuzwa na ruswa. Abashoferi baravuga ko bacunaguzwa babazwa inkomoko y'abagenzi batwaye, abari bo ndetse naho berekeje. Ni ibintu bavuga ko bibicira akazi kandi bikaba biganisha kuzinukwa kongera gukoresha umupaka. Umwe muri bo yagize ati, turemera ko inzego z'umutekano zikora akazi kazo, gusa barakabye bikadutera impungenge. Uretse ibi baravuga ko kubajya mu Rwanda ari agahomamunwa. Umwe yagize ati, iyo noneho bigaragaye ko ukomereje mu Rwanda uvuye mu Burundi wanyuze Kobero, ugomba kwishyura amafaranga y'u Rwanda 1,100, ugomba kwishyura amafaranga 1,100 y'amarundi kugira ngo bakureke ukomeze. Iyo utayatanze uracunaguzwa, gusa iyo ugarutse uvuye mu Rwanda nta mafaranga bagusaba. Bavuga ko impungenge zihari ahanini zituruka ku bwoba bw'inzego z'umutekano zo mu Burundi, zikaba zikanga ko abagenzi bajya mu Rwanda bashobora kuba bajya muri M23 na Red Tabara. Imitwe twaje intwari irebana y'Ingwe na Gitega barasaba ko bakorera akazi kabo mu kubahiriza amategeko, ariko nanone ntibashyirweho iterabwoba na ruswa. Kugeza ubu inzego zinyuranye bireba ntacyo ziratangaza ku byo zishinjwa n'abagenzi ndetse n'abashoferi bakoresha umupaka. Muri Uganda, urukiko rwoherereje Dr. Besigye abavoka ba leta yahitamo abamwunganira. Urukiko rukuru rwa Uganda rwasabye Dr. Kiza Besigye utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Yoweri Kaguta Museveni n'uwo bariganwa Haji Obeid guhitamo abavoka kuri liste y'abavoka ba leta bitarenze tariki ya 15, ni ukuvuga uyu munsi. Ibaruwa yo ku itariki ya 14 yoherejwe abaregwa muri gereza ya Ruzira irabategeka guhitamo abavoka bari ku rutonde ruherekeje kugira ngo babunganire mu rubanza. Ibaruwa igira iti, nategetswe n'umucamanza uburanisha urubanza kubagezaho urutonde rw'abavoka bari kuri gahunda y'abunganizi ba leta kugira ngo muhitemo bazabunganira mu rubanza nshinjabyaha.
umwanditsi yasabye abaregwa kumenyekanisha abavoka bahisemo bitarenze kuri uyu wa gatatu, ari nabwo urubanza rwari rugiye kongera kuburanishwa. Iki cyemezo gishingiye ku mwanzuro uherutse gutangwa n'umucamanza Emmanuel Baguma nyuma y'uko urubanza rusubitswe inshuro nyinshi kubera ibibazo by'abavoka. Umucamanza Baguma yategetse Besigye na Rutare ko bashyikirizwa urutonde rw'abavoka bari muri gahunda y'abunganizi ba leta kugira ngo bahitemo abo bashaka ko babunganira mu rubanza. Yongeyeho ko nibaramuka bananiwe guhitamo, urukiko ruzabahitiramo abavoka rushingiye ku ngingo z'itegeko nshinga rya Uganda. Dr Besigye yafatiwe muri Kenya mu kwa 11/2024 ashinjwa gutegura umugambi wo gukura Perezida Museveni ku butegetsi akoresheje intwaro. Aregwa ibyaha birimo kugambanira igihugu ariko arabihakana. Dukomereza amakuru muri Kenya, abapadiri babujijwe kunywa inzoga. Umwepiskopi wa diocese ya Maralare yahagaritse abapadiri 6 bashinjwe imyitwarire mibi no gucunga n'umutungo wa paruwasi babamo, ashyiraho amabwiriza abasigaye mu nshingano bagomba gukurikiza, arimo kutarara hanze y'urugo rwabo batamusabye uruhushya no kutanywera inzoga muri paruwasi babamo. Musenyeri Haironamus Joya yatangaje ko ibi bihano bigamije kwimakaza imyitwarire myiza mu bapadiri. Ubwo yari muri paruwasi yitiriwe Mutagatifu Petero na Paulo muri diocese ya Joya, yavuze ko kuva mu myaka 4 ahageze yasanze hari imyitwarire mibi n'ubukungu bugeze habi. Yavuze ko ibihano byafashwe bishingiye ku mategeko ya Kiliziya Gatolika agamije kurinda ubudahemuka bw'abasaserdoti no gucunga neza umutungo wa paruwasi. Nyuma y'ibi bihano, Musenyeri yashyizeho amabwiriza abapadiri bose bo muri diocese ye bagomba kubahiriza, arimo kuba buri munsi bari muri paruwasi zabo mbere ya saa 9 z'ijoro kugira ngo bitabire isengesho. Nta murayiki wemerewe kurara mu rugo rw'abapadiri cyangwa bihaye Imana bidatangiye uruhushya na Musenyeri, kandi nta mupadiri wemerewe kurara hanze y'urugo rwe atasabye uruhushya Musenyeri. Ikindi babujijwe ni ukujya kunywa inzoga mu kabari, kuzinywera muri paruwasi zabo cyangwa aho baba, cyangwa kujya mu mihango ya liturujia banyweye ibisindisha. Mu bisanzwe Kiliziya Gatolika ntibuza kunywa inzoga, nubwo ibuza abayoboke bayo ubusinzi kuko bushobora kuba intandaro y'icyaha. Hari abagize mu ngo z'abapadiri bemeza ko haba hari ibinyobwa byinshi bisembuye n'ibidasembuye birimo imivinyo, ndetse bamwe badatinya kujya gusoma misa bamaze kumanuza ivumba gasembuye. Aba bapadiri kandi babujijwe gukora ubucuruzi cyangwa kuyobora ikigo cy'ubucuruzi keretse cya paruwasi, ndetse ntibemerewe kugira imitungo mu mazina ya bene wabo hatagaragajwe inkomoko y'umutungo. Abapadiri muri iyi paruwasi kandi ngo ntibemerewe kurarana cyangwa kugirana ubucuti bwihariye. Tukira muri Kenya kandi, urukiko rukuru rwatesheje agaciro ubusabe bw'abarasta bwasabaga ko urumogi rwemerwa n'amategeko kubera imyemerere yabo y'idini. Abarasta bari bavuze ko kubuzwa gukoresha urumogi binyuranyije n'uburenganzira bwa muntu bwo gusenga no kwizera nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga rya Kenya. Mu cyemezo cyafashwe n'urukiko, umucamanza Bahati Mwamuye yavuze ko abarasta batatanze ibimenyetso bihagije bigaragaza ko amategeko abuze ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge harimo urumogi anyuranyije n'itegeko nshinga rya Kenya. Gusa yagaragaje ko hakenewe ibiganiro byimbitse ku rwego rw'igihugu ku bijyanye n'ikoreshwa ry'urumogi. Muri Kenya haracyakomeje amajwi asaba ko urumogi rwakwemererwa gukoreshwa mu buryo bugengwa n'amategeko. Abashyigikiye iki gitekerezo bavuga ko kuruhinga no kurucuruza mu buryo bwemewe n'amategeko byatanga imirimo mishya, bikinjiriza leta amafaranga menshi y'imisoro, ndetse bikagira uruhare mu iterambere ry'inganda no mu rwego rw'ubuvuzi. Cyakora nk'uko biteganywa n'amategeko ya Kenya agenga ibiyobyabwenge n'ibindi bisindisha, gutunga, gutwara cyangwa gufatanwa urumogi biracyafatwa nk'icyaha gihanwa n'amategeko muri Kenya. Umuntu yamwe n'icyaha cyo gukoresha urumogi rugenewe gukoreshwa ku giti cye ashobora gukatirwa igifungo kigera ku myaka 5 cyangwa agacibwa ihazabu igera ku $800 800. Naho kuruhinga byo bihanishwa ibihano bikomeye kurushaho. Ushobora gucibwa ihazabu igera ku $900 1,900 cyangwa se ihwanye n'inshuro 3 z'agaciro k'urwo rumogi ku isoko, hagashingirwa ku mubare urutundi cyangwa ugakatirwa igifungo cy'imyaka 20. Abamijwe icyaha cyo gucuruza urumogi cyangwa ibindi byaha bifitanye isano n'ibiyobyabwenge nabo bahanishwa ibihano birushijeho gukomera bitewe n'uburemere bw'icyaha bakoze. Mu busabe bwagejejwe ku rukiko, umuryango w'abarasta muri Kenya wavuze ko urumogi ari ikintu cyera kandi gifite umwanya wihariye mu myemerere yabo. Basabye ko abayoboke babo bahabwa uburenganzira bwo kuruhinga, kurutunga no kurukoresha mu gihe bari mu bikorwa by'idini, bakabikora hatari mu ruhame kandi batikanga gufatwa n'inzego z'umutekano. Uyu muryango w'abarasta muri Kenya usobanura ko utasabaga ko urumogi rwakwemererwa abaturage bose, ahubwo ko wasabaga uburenganzira bwihariye bugenzura kandi bigakorwa mu bikorwa by'idini, bigakoreshwa mu ngo zabo cyangwa mu hantu hageneweho gusengera. Mu byo bageje imbere y'urukiko, abarasta bavuga ko gukoresha urumogi ari kimwe mu bigize imyemerere yabo y'idini, bityo ko bikwiye kubahirizwa no kurindwa n'amategeko. Cyakora leta ya Kenya yarwanyije ubu busabe, ivuga ko kwemerera idini rimwe gukoresha urumogi byatuma kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'amategeko arwanya ibiyobyabwenge birushaho kugorana. Leta ya Kenya igaragaza ko ibyo bishobora gutiza umurindi ubucuruzi bw'urumogi bukorwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Mu gusoma icyemezo cye, umucamanza Bahati Mwamuye yagize ati, birakenewe ko tugirana ibiganiro byeruye kandi byimbitse ku kibazo cy'urumogi ndetse n'icyerekezo igihugu cyacu gikwiye gufata. Iki si ikibazo kireba abarasta bonyine, ni ikibazo kireba igihugu cyose n'abaturage bacyo bose. Tuve muri Kenya dukomereza amakuru muri Mali, aho bafunguye ikigo mpuzamahanga cy'abarozi n'abapfumu gakondo. I Bamako, mu murwa mukuru wa Mali, bafunguye ikigo mpuzamahanga cy'abarozi gakondo, Centre de Sorcellerie de Bamako. Televiziyo muri Mali yanditse kuri screen amagambo agira ati, noneho imyuga yo kuroga ivuye mu mwijima, la sorcellerie sort du noir. Umunyamakuru yavuze ko iki kigo cyashyizwe mu igorofa y'amazu agera kuri ane agerekeranye,
kigamije gutuma abapfumu n'abarozi bakora imirimo yabo mu bwisanzure kandi badatinya, mbese bafite uburenganzira busesuye. Uri inyuma y'uyu mushinga, Professeur Mamadou Baboud Diang, umuyobozi w'inama nyafurika y'ubumenyi bwo mu mwijima, yagize ati ubu ni uburyo bwo gutuma umwuga w'ubupfumu n'ubukonikoni utabonwa nk'ikizira. Abapfumu n'abarozi bo kuri uyu mugabane bazajya bahurira hano. Naho Irani yakangishije gufunga izindi nzira z'ubucuruzi mu gihe Amerika yagaba ibindi bitero. Irani yakangishije gufunga izindi nzira z'ubucuruzi zo mu karere mu gihe Amerika yagaba ibindi bitero ku hantu hari ibikorwa bya gisirikare. Umutwe wihariye wo mu ngabo za Irani witwa Islamic Revolutionary Guard Corps wavuze ko umuhora wa Hormuz uzakomeza gufungwa kugeza Amerika iretse ibikorwa by'ubushotoranyi. Wanakangishije gufunga indi miyoboro y'ibikomoka kuri peteroli n'iya gazi yo muri aka karere ikoreshwa mu kohereza mu mahanga. Uko kuburira kwabaye mu gihe umwe mu buyobozi bukuru bw'ingabo za Amerika CENTCOM bwavuze ko mu gitondo cy'ukuri wa gatatu bwagabye ibitero bya drone ibyo mu kirere n'ibyo mu mazi kuri Irani nyuma y'ikindi gikorwa cya gisirikare cyo mu ijoro ryakeye cyamaze amasaha 7. Imirwano mishya hagati ya Amerika na Irani yo muri iyi minsi ya vuba hishize yashimangiye agaciro gakomeye uwo muhoro ufite mu bukungu bw'isi. Ibyo bitero bishya byanateje itumbagira ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli mu gihe ingendo z'amato y'imizigo anyura muri uwo muhora w'ingenzi zahagaze. Naho Trump we aragaragaza ko hari abashobora kumufasha kugaba igitero ku butaka bwa Irani. Perezida w'Umwe za Amerika Donald Trump yaciye amarenga ku gitero cyo ku butaka bwa Irani gishobora kubaho, ariko agaragaza ko icyo gikorwa kidashobora gukorwa n'ingabo za Amerika gusa, ahubwo ko cyakorwa n'abafatanyabikorwa bayo. Trump yabigarutse mu kiganiro yagiranye na Fox News, aho yavuze ko adahakana ko hashobora kuba igikorwa cya gisirikare cyo ku butaka bwa Irani mu gihe yababona ko ari ngombwa. Ntabwo Trump yigeze avuga igihugu cyangwa umutwe w'ingabo ushobora gukora igikorwa nk'iki. Aya magambo aje mu gihe Amerika ikomeje ibikorwa bya gisirikare kuri Irani, aho Trump yongeye gutera ubwoba ko ibitero bishobora kwaguka bikagera ku bikorwa remezo by'ingenzi birimo amashanyarazi n'ibiraro mu gihe Tehran yabidasubiye mu biganiro. Mu kiganiro cye Trump yongeye kugaruka ku kirwa cya Karg gifite akamaro gakomeye mu bukungu bwa Irani kuko ariho hanyura igice kinini cya peteroli cy'igihugu cyohereza hanze. Iki ni kirwa giherereye muri kilometero 25 uvuye ku nkombe za Irani, kikaba gicishwaho hafi 90% bya peteroli Irani yohereza mu mahanga. Trump yavuze ko niba Irani idahinduye imyitwarire yayo, Amerika ishobora gufata iki kirwa nyuma yo kugabanya ubushobozi bw'ingabo za Irani. Mu gihe Amerika ikomeje kuvuga ko igamije gucunga umutekano w'ubwikorezi bwo muhora wa Hormuz, Irani yo yatanze umuburo ko ushobora gufunga n'indi mihora ikoreshwa mu kohereza peteroli na gaze mu karere. Naho nyuma y'imyaka 23 ingabo za Amerika zigiye kuva muri Iraq. Guhera mu mwaka wa 2003 bw'ingabo za Amerika zateraga Iraq n'ubu zari zikiriyo. Perezida Donald Trump aravuga ko bitarenze ukwa 9 k'uyu mwaka zizaba zamaze gutaha. Ubwo Amerika yagabaga igitero muri kiriya gihugu yari igamije guhirika ubutegetsi bwa Saddam Hussein, nyuma yo kumuhirika igumisha y'ingabo zayo kugira ngo zirwane n'abakoraga iterabwoba bo muri Islamic State. Mu kiganiro Perezida Trump yagiranye na Minisitiri w'Intebe wa Iraq Ali Al-Zaidi kikabera mu biro bye, yavuze ko Amerika isanga nta mpamvu zo gukomeza kugira ingabo muri Iraq. The Indian Today yanditse ko Ali Al-Zaidi yavuze ko ingabo za Amerika zizaba zavuye muri Iraq bitarenze ku itariki ya 30 z'ukwa 9 k'uyu mwaka, ariko ngo hari ibigo by'abanyamerika bizakomeza gukorera muri icyo gihugu. Minisiteri y'Intambara ya Amerika yavuze ko gukura ingabo muri Iraq bishyira mu bikorwa amasezerano yasinywe mu 2024 hagati y'impande zombi agamije kurangiza burundu ubutumwa bw'ihuriro mpuzamahanga ryarwanyaga umutwe wa Islamic State. Mu myaka yashize Amerika yagiye igabanya umubare w'ingabo zayo muri Iraq, inashyikiriza ingabo z'icyo gihugu inshingano zo kurwanya imitwe y'iterabwoba nyuma yo kuzitoza no kuzifasha. Mu kwezi kwa gatatu mu 2003 nibwo ubutegetsi bwa Saddam Hussein bwashinjwaga kugira intwaro kirimbuzi bwatewe n'ingabo za Amerika yayoborwaga na George W. Bush. Ibyuko iki gihugu cyari gifite intwaro za kirimbuzi byaje kugaragara ko byari ikinyoma, ahubwo ko Amerika yashakaga ko Saddam avaho hakajyaho ubutegetsi bwagombaga kuyifasha gucukura peteroli no gukomeza ibibera mu gace Iraq iherereyemo. Shitakunzwa Primo Media Rwanda, inkuru y'ingabo za Amerika zigiye kuva muri Iraq nyuma y'imyaka 23 niyo dusoreje gahunda yo musi mu itangazamakuru ya none tariki ya 15 z'ukwa 7 kwa 2026. Ndabashimiye kwa mwana mudukurikiye, ndabarekera komeza korenda ibiganiro bikuru urubuga mugira amahoro. Buri gihe uko usoje imirimo, iyo nta gahunda z'umuryango zihutirwa zigutegereje mu rugo, wifuza kuruhura ubwonko no kuganira nabo mwungurana ibitekerezo ku kazi kawe cyangwa ku iterambere ry'ubuzima, nguhitiyemo kwa Jados Bar Restaurant and Coffee. Aha niho hantu hatuje kandi hari smart, kuko baguha serivisi za 5 stars, waba wifuza kuhafatira amafunguro ku manywa, kuhakoreshereza komandi kagusanga iwawe mu rugo, ku kazi kawe ndetse n'ahandi waba uherereye, cyangwa kuhasangirira n'abawe icyo kunywa yaba ibisembuye n'ibidasembuye. Ngaha ahantu hari smart mu mujyi wa Kigali kwa Jados Bar Restaurant and Coffee, bafite aho mwaganirira hatuje, mwifuza gukora inama zaba iz'akazi, inama y'ubukwe, aho mwakwiyakirira muvuye gusezerana. Bafite ahantu hatuje hisanzuye kubifuriza abanyi isabukuru nziza n'ibindi birori. Bafite sale z'imyidagaduro, harimo aho berekanira imipira yose by'umwihariko yo ku mugabane w'Uburayi, aho gukinira biyari kandi zirenze imwe, ndetse n'abakunda gususuruka babafite bande ya karaoke n'igisope buri weekend. Bafite umwihariko w'akabyiniro night club. Jados Bar Restaurant and Coffee Shop ni ku Gisozi ujya Beretwari, ahegeranye n'icyapa cya bisi zijya mu mujyi. Bafite n'andi mashami hafi ya gare ya Batsinda ndetse n'i Kanombe mu Busanza. Kubifuza ko serivisi zacu
twazibasangaho muri mwaduhamagara kuri 0788 35 11 27. Jados Bar Restaurant and Coffee Shop, urugero rwa serivisi zinoze kandi zihuse mu Rwanda.